Mwanadamu ni kinyonga, kila siku anabadilika. Leo utamuona hivi, kesho utamuona hivi. Hana rangi halisi. Na ndio maana Mungu akasema hivi, amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Usimtegemee mwanadamu, utabeba laana ambayo haukuitarajia. Usimtegemee mwanadamu. Maisha yako usijiwekee ile hali ya kwamba mwanadamu ndo atanisaidia, mtu fulani atanisaidia, mzazi wangu atanisaidia, ndugu yangu atanisaidia, rafiki yangu atanisaidia. Usibezi vitu hivyo, utapotea.